Ida CBM Samu Akwa Badwam TV Badwam Afisem Afisem komo eniedi Dr. Bakoko team. Na se otumu nsem apomuden ho nsem no ehia yempa te also yi aso nyi free hakura na wenso ho hia fi se Medimafo Herbal clinic for ewa ha ebu akwa agogo ene wo mo kumase ena meken doctor time da so you can be a time da so se pa ho pen se adwuma wa hu so se yi ni free ho dog yemu akwaba na bibia bokọ de yankopa de bibia bokọ time ni guso ada so na se asesa se kura de ade achi ade san na ekọ nanim because na no wukuyada omode yalefo bi free ebu akwa makroba oba the one na metma say efie no nipa baburu be say edudi ekere ba bi fi say na omunim say enye yi na anime bo ho esisi ya na eboro adwen ene ntiase so ewo asase ya yetisu so enti na doctor say ayale say to me no nyankopon de ahye ne nsem unse dana da metna ha eya na me wo confidence manim ye sere because of say minim de meka ena minim otumfo nyankopon bi a ota medwumadi achi say ne bre empa ho ekesi makora oben wo chen esima enti dane da Dr. Tam da so etenase se okasa mi se me de akokoduro ena ye de ekasa papa e beduru ho na ya yiri papa yi na nkrofo edi na chie na bema watnase entena wo jese we ni bibi enye yie wo ne to ha na wada yeya na Dr. Tam da so sorry ye na ye man eduru kakra no mo ye na edi sima ye na tfo ko ewuro ka se papa ndi yesra mu se mama yempeka ama no ye te papa na o ka no won na apia o ye den o ko di hu enwan se broni fro bibi se emergency ye obi ato no bra yale no ye ne ho hwia enye yi a jese hu di onye safo na Medimafo Herbal clinic se wo be piem wo ho na saa nipa no beduru ho na ye man eduro kete se ya amunmu wa no aide wa sole if you say to me no dwumadi ya Medimafo Herbal clinic nyankopon adom ye di ni wo kumase abu akwa agogo no enye asam ketu ndi ya na nya me nwanwa se sabre ko he ehwa kese clinic ho abomase din etise ene wo bi agye atum se wo yare na se wo bekọ ba bi eben wo na wakọ se wo bre akọ to sika agu die enka wo de ba kumase abu akọ agogo Copas last stop na Dr. Tam da so nyankopon de yale nyina so tumi ahye ne nsan e de ebre to wo so sa wo yale a enka emfaso bebre ye dai e wo so maami ya wutie me papa wo hwe me ka wakoma to wo yem wo yare no Dr. Tam da so say men kan cho say nyankopon adumti gisade wo wuo anasa ne nsa gunu bu wo pe ena wo dini duru ho a ne ho nya dai entono se anope ya wo hwe me mo kyeremafo enya ntam wo nko ye nte tag mo ho say ye fa wo nkonko hyem na sa wo tiase aka wakoma to yem bepiem wo kumase e man ye kwan no mu wabam aboa pesase didi kwan empo enwa entisa ayalesa kwan na wo ba doctor we ne fi say obo ade besi enne nyankopon de tumi ahye ne nsa obepie mo ne clinic ya okase nonan wo ho beto wa nonan doctor shew sima don hwere doctor onfa ebre ento yare so enni nkuguo da nyankopon adomti enti bepiem wo kumase abu akwa agogo na Dr. Tam da so enfa ebre ento wo yare so dansi ya enkrofo edie jese enyina eye adansi turodo se ayaresa aba bepiem ewo kumase obi eba nani nhuna de enru nasa was a doctor metimi sinapanie obi eba nani nhuna de onkomle bi was a doctor me anantwie kura twemu ami hunu metimi sa afere metimi sa aboa ntete ya na ekwe obi eba ontumi nante onkomle bi na otumi nante obi eba nano achia doctor tmika sa don hwere ba ko wa no betene se wonya be piem na doctor de bra ni nya to so dia me pacho enya de se pa ho obi hwe me doctor mesisio me chiri kase me kotodwe me kwada me ntimi na me widie mu hyehye me na ase atatai
doctor say yale we nyina ye entatia case if you say obi a wachia etene obi a wachia amakroma nyina di adanse se maami wachia ofiri ni kromu ba na wachia ba oba Medimafo a okwa wura wo ko back to ni kromu no na watene enema nyina da adipefe se yale nyina so tumi ehye Dr. Tam da so nsa efise nyankopon ene yale safo ene wode tumi ne ahye doctor ensa enti Medimafo de yetetene ye se eduro je honam ba Medimafo Herbal clinic de ube pie mu a gese de wawu na wonya be pie mu honko ade a sawu po sawumpo sawu yale no wo na wo se medicine sika na me ne mabusuafo kora na yache adi a ube pie mo ho a ebete wani so because of say Medimafo no ubeduro wa because last week man bi o say doctor maintain ye me bi ase me because besa busumi ensie nie sanka me wo fi a enka madwale bablo besa adio no me widie mo hyehyemi atese sima ba ko man kwanko bunsuo na manfa ngu me ho a mentumi entenase because me widie mo hyehyemi se eja me banyina me widie mo hyehyemi enso me bewura wo clinic ha besa donhwere miensani asamete air condition mo sane onyankopon aye Medimafo Herbal clinic yale na wodi free fie ba no wo mewura clinic kokura doctor wonya nhwe wo no wo akasa wo tinka se de yale ne etie no enye saa na tie da papa bi wo kache na ire se senka se de nka tie wo fie dia senka ma fa wa ma wo bi a wo da wo na wontumi nkata wo ba ya kura mpo wonya kura medu doctor kura enim enso the wa wo ti wa wo din komo no enye de be asam kitwa sa na Medimafo Herbal clinic etie de bia da nyankopon ma ya nipa bebulu bese edioso a yale na wodi free clinic ho wodi free ni fie Herbal no on sanson fanko efie da be piem okumase abua ko agogo ko pass last stop enti jese ade china doctor fun sha sese ebelia adansidi enku a doctor mania tio matopoma twinio masolia nantio mehunadio metimia kaseo doctor se beburu bese bosome miensa ye chakemre wafo atopoma aguo beburu empem nwotwe wana wotehwe mu a wasola nante ye ntumi enkan wanya stroke yale se wako baby na ya sawo yale ba wankasa tumi mu se yale ne enkoi wonante ya enye jese wuntimi ntoa basa Medimafo Herbal clinic pe na yesa obi stroke yale ya otumi yete se de na ote kane no be piem wo ho wano na achi ya oba doctor se nansa pe nyankopon Adom ho beto wanya stroke woda fam wuntimi nsole doctor se obu piem a doctor e sha na wotwe ba ko pe ye kasa ye pemlikatufu a ebi ya wakasa onko na chese wo betimi akobi amana ayeyi ama be piem okumase ebu akọ agogo be ma wu tie me wo be ma ne ewu enfinjes be se edunie wo ne wo yere ntimi na ada doctor se wo be piem a 24 hours sana be ma nso esa na so pese eye kese tintin tetreta 5 days per wo wonya size wo pa na ojai oba wo pe ba doctor pe ne wo awo dura eye gina hoje wo be piem a eye one thought udi gu wonu mu guna na juju mienu wonu wie ya na wonim ukunu ehia mu hie wi a mu hie biem enso bosome enso na nyinsen aba betom nyinsen betom wie na nyinsen betom wie ansa na watu ya hoka umpe we na de be na opem be piem ewo kumase ye de roba ato wo bemem last week maybe what that femina wo munum ho wo fulu you can buy was prostate ne ku opapa prostate to na san so ku woni apanyini wo free UK Herbal ni prostate at that 245 with me say wo ba bewu wo ba Ghana na wo bidin ba Dr. Tam da so wo ba ye scan ehuni 1 month pe yeah was return to UK no prostate the 61 na niaji a wada from emurumuru ho enti maanya dai media die menya menya ngubi because of Medimafo wadi nasam nyina ye de amano
ni nyansa se Medimafo ani wasam ama wo a wan bie wo yale wakọ Medimafo se yentimi nsa wo yade baabi fufuro bie ni ho bie mode be asase to because of so oyalefuo bia wo Dimafo ye Medimafo Herbal clinic be piem e wo Kumasi abua kwa agogo anye won se papa bi se doctor na me se mabusuafo e kumi na ya fami kokofuo me ye kokofuo wie ye mfinchi ya edu eni ye mintimi si mu da yale abom me namba bi kwedi kwa senka me chinchin kwaka me se ye kumi na ya fami afu na me nim se edua hini hahama e wo Medimafo Herbal clinic betimi asame yade last week my omufu se na eye de ebaaye o se yale ya kan na yere no na wonim se na yire ni nyankwa biem ofa drop na free surgery be duru Medimafo doctor share na boso me 3 days na nyankopon Adom wona mo oyede doctor number no eto ho ni location no your number no is 0244 77 4282 and 0500 727215 baby a ufi baby a faka si abua kwa udu yaso ye baako pe Ghana ha nyina baako pe Kumasi abua kwa agogo na yewo faka esi abua kwa police station uduru ho a wo se me kwade be agogo taxi station wo police station wa unu ho na signboard si so ya lodu ayeba Medimafo Herbal ubeduru wa nipa no dawson empere ho je wo number na D-line no so na me catch us wo yale no on sanson fanko Dr. Tam da so wo yalefo bia Medimafo ene wa ya da say number no na wo screen na say no ntino na wo ne doctor akasa ya da doctor send so aba ene abedi enkomo yi me ne doctor esi ha na foforo nso wo ho sankomo we hia pa me enkomra ne ento aso